Kubor nakaslem jong unong san hima. Ka surak yo musyang hanong ba jawai mentai khasngi kala thanam bat shongshit namar ba kinong de jur kinong de so kinong de kwai bat kinong de tempau clear lat ben prang ya kimar kimata jangki ban chong de jing de hasurak ya kali sendan ke jibam la jangki bor district ban penkan ria ya kinong de jing de hakilenti ya kijat kelapen bor kinong penya chnong jaka dorbal chnong tempang yo musyang ban penchilor kelai kinong de ban let de sendan hasurak ya kali Haswa pen pencelor ya kinong de jing de ban chong de hasurak kasang kendru khalut jika darbal snong tempang yo musyang klai kendo deputy commissioner kawas janta ugarat LSN Dikes ban penkerpat ya u ban penkendra ya kinong de jing de hakilenti ya kijat barlut surak bahap hapo uput sam jang darbal snong tempang yo musyang namar kapentut ya kalek kawan jang kipai ba deputy commissioner Hashim Khia ya kijkerpat jang darbal snong tempang yo musyang ulapatha ya katanat ADIPR Bahkan ajing penbena ya ka kendon shispa sapsau CRPC kabala khang persa ikinong de jing de bande hakilenti ya kijat batlut surak batla kentu ya kinong thiet nong pet banom thiet jing thiet hakaba kinong de kibashong de hakilenti ya kijat batlut surak hakene hi kejuk kasngi kedarbas nong tempang kala khang khadap ru ikidukan kibla pen khenya ke rukam ple dukan kiba ple hakasngi bamde kapari jongki Hey, Imran put pat kat tu. Video yo thao video stop ni. Wit kita video. Imran put pat. Kau ni Imran. Sang tu. Tahu bawa mana pot tu. Cuma bagi yang no. Dia rap ni. Rapan video itu lah. Sampai tu, sampai kita nak terai di dalam bed. Terai di sini. Terai ni ada. Boleh tak? Dat kan bersa inom dai, usum dai jerut surup, bagi footpath. Negara pale inom thit, thit kidu lagi tu kiwa, lagi stall, untuk thit kini gitu usum madan. Jaga pekak le, usnam ha, hamthit jihor ni, hamthit tiar lagi gitu usum dai rot rot. Jaga Wujud ila wan, nak footpath tak nak kau itu. Wala dekat. Kantam le, wala wan. Wujud kita tak lai. Wajib ni, mana cakap, mana dah usum dah le, nak ini cakap. Kacau je. Sebab apa? Tentu kampu ini nong usum dah le. Wah, orang usum hiau. Sebab apa? Hong nak petar ini cakap kacau je. Nanti ikor. Tentu ini kamu kamu Jerman macam itu buat hewan kat jiwa jika bisa ni jiwa jiwan buat di Israel lang itulah dan kau ikan negeri yang bisa itu dan negeri yang mudah baca senang le wah happy line ban ini happy pan bor iwan umut ini boleh nama izin bah itulah
dan hanya lagi wani put pokok seperti itu terlayan ke senang dan hak kayam siang nang hak tak tipe terlayan ke senang terlayan orang bak senang juga pokok ini yang siang yang kesenggol kelut angkat kesenggol mandeng angkat aspam senang dapat dicami polisi yang kedua buat senang tepang yang jual saya itu waktu kau ketinggalan kanjut le ikini kinang tungdai harus serap ledau atau ikini kinang tungdai layok bor alek bor ke layok rati ikini kinang senang tungdai ki kacuyok ya memperkat lagi bentar gini kualai kuan saya itu footpath tu dah kerja tapi wan penempang berkelagi ini kau footpath apa tungdai tungdai Angkat dia, memperkat kiji buru di balai guan, memperkat kiji kena di wahab lain surok. Dang ini wadadam, dajia, wah dam di buru, sebelumnya ulai, lepas footpath, dacak yuk ke, dam jingja bersiap sih. Dan nanti jam, tuntui, perapet bak, omhoi, congda ke, harus surok. Kami di sengen Thai, di yoi wato, watong di buru itu footpath kat wan ke jinggit. Hawalai luti, bagi kiri wabon miok tahu ya. Dekat wakam teh, ini beruan congdai, anggi kayau musiang nih. Dekat hanyau kita, henry mentip di watak kan yau musiang em binang cong roh ini, em bedar bar senang tentang, wacang ini residen wacang ini. Ile em ini wahab, wapun yosok ibu senang yang i, wau em gue dai koi dai jingat. Dekat wakam teh, wau sup kelai wan lagi footpath. Dekat wakam teh kerpat i bar wahek. Yang bisi, yang administration, di bawah klek do, tam wat yang MLA yang ilek, senyau bah, thok gilat yang gini, wah, congdai footpath, wah yo gede thau congdai, wah biang, wah ilek wah yo layau, dari wah mansir hai tei thau, empok carut footpath, tak ada. Tentu ilek, jadi wan desain, di em apa senang thau yang ini, wah senyau bahagi. Dan iwan jing temu yang ki ya bopha yang wan ra ya jing pha apa ka chnong ka tha le banta khoi jingar le I naliang kedol ba chnong I kloi wong ye chim banta lang le ne I krek kam lang hei to le jing pha sampai tentu ye ki ora he ki nong chong chnong o sia bha phi I krek kam lang ka dol ba chnong yang nang wa o yi le Nani job kita kijing iba icami apa cenong yang ini. Ini hijab kerpat iseng balang yuan pun ni organisation yuan apa pun sam yang cenong. Usia apa lagi? Yuan cak cenong het cenong ginong krek official yang cenong. Yuan usia lagi wit berat yang iklam ni yang kejing di siapa. Jadi saya bilang kerpat ginong congdai yuan gua hagi trap lani haki jung kisam lani haki dukan umhoi no tero gi haki ki jap gi jalo gi ba liu gi kani kejut to o cerkai om du lek koi ti kerpa di kam kecong gi lek kam di miu kun lek koi gi cong gi pe phi kam yuan chong da chong hat ka chong ka thau gi o sa pha gi min tin ya ka te ka jing lek koi u biu pun poi ya kini kubor thoro yung yang gi ubun malang kam du sia o klam no chairman no secretary yang kesan kondo dan kami keman baik. Tapi kerpat ni, beliau kata wah IMM yuan itu wah MIT siau percaya jadi nak saudara anda kerja percaya ni tak yo komplain. Dia cakap dia cakap footpath MQ Muslim kena menurut di wilayah footpath dadak si nak saudara hak wilayah surak. Dan itu dah ini yang kata kerpat ni lembaga ini di sosial media kau siau tu corporate ni kata senang. Dulu dia lagi publish. Ibu dah kata mentok nama. Kami congdai, kami lantai nong om. Nong cak icon koya sekendap hapcong serok nong cak icon lebih. Iya kelam itu teh nong icon ada serok dah. Ini icon ini. Iya ini tak tahu. Nong fry gila, hapcong serok. Dah kami serok.